Tapi engkau tu pak burapat dileka, si bapak burapat diutu, pesan neguru tak. Saya pernah dapat itu. Iya kau mas sampaja sunnah subuh kau mau baca mui alam nasrah pada rakaat pertama, alam tarakaipa pada rakaat kedua. Dia akan nak pat dileka. Berakat dia itu akan nak pat diutu. Sampaja sunnah subuh ya. Cuma kau meki makanja talamanangi baca alam nasrah, baca rakaat kedua alam tarakaipa. Wadito ko rakaat pertama nak tali alam nasrah napali ila pi Quraisyin rakaat kedua. Kemudian wadito kuliah yual kafirun rakaat pertama kul lau ahad akatalu rakaat kedua. Talaman ngir. Magai ya ko alam nasrah napa ibaca li ila pi Quraisyin maka tidak ada musuhnya orang itu yang bisa mencelakai. Ya kong katau melo solangi ki melo padirekiati utamanya pejabat ya mutu tapake. Insyaallah maka Imam Al-Ghazali tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Maka dah mereka tahu pak, nasa masa pejamu kaya Pak Ustaz, tapi dia mina tentu watuna. Iya kau masih mare-mare pasiki mandari mepi asar atau masa pejaloro. Iya kau kasih urusu mondri-mondri bersih. Ai maka dia guru ta iya tu urusannya puang Allah Taala murusui. Ni selesaikan urusanmu puang Allah Taala. Jadi aku mekui selesaikan urusanmu urusi agama na jolo. Jadi maka dia tahu pandrita ia muas sampai jamu tu puang Allah Taala pemurusu ke urusanmu. Ya tu nak kada urusu agama aku nanya murusu ilinomu. Kada dia nak 2 meter non rima tu ko mati. Dia nak 2 meter 1,5 kali 40 tonroi lemak napa ya cipirat topi nai sorong. Ternyata patarata tonroi lemak ki aga melu selesai. Apa angka tu dosa ya pamanarang idi lolongang imanana kega anu yesae tanah yesae ya kuidi malai tanana tahu na mosi di meter atau si jakka na panonrui anak tamak bangung atau nonrui anak tamak tanah tanang nakatui anak ta sininna selena idi manang icalla tahu malai aselena anak ta tapi idi lolongang ipacalan acila kapaya punai nah itu ampai sampajange na pak guru ki mancaji orang bertakwa kekayasang yaitu sampai jam mangaribi ya ko tuoi lampui sian rakat tajamah ko tuoi lampui sian rakam telu ya ko mate lampui ha telu mato matan na dua na kada to napita ha maka daki dena tarima po ng Allah Taala ko dena telu ya ko iya tu ipake pak dalam kehidupan madece. Iaru ibadah Pak Bu angkan apa laluangan mipong Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, termasuk puasa itu melalui Jibril, zakat haji melalui Jibril, tapi sempajang langsung yuli Nabi temenrek mangolo untuk tarimai. Artinya aga ia sempajange pakak kesak atau alat untuk sifat bicara langsung si bawa pong Allah Ta'ala. Ia Nabi tadi Isra dan di Mi'rajkan. Rasulullah Isra dan Mi'raj, tapi tanya bawa Nabi tawadding Isra. Kita juga bisa di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah melalui salat. Ina tu ampai makada as-salatu mi'rajul mu'minin. Ia sampajange meraja na tau matapae. Tapi mega tau masampajang dena meraja ukumi onron na macane-cane. Apa peringerana sandalakna motorokna gunci motorokna komporokna itu kadang karena sholatnya tidak sampai tembus kepada sholat yang khusyuk narima kona naro upasangi nasabaya sampajange de nama gampangi jama nasaba telu aga-aga melo manang ipakanjaki paringerra melo ipakanjaki baca melo ipakanjaki gerakan atau kedo melo ipakanjaki biasa ko makanja ibaca yang lupaiwi sian rakani ipakanjaki si peringerang lo ko rakaatna lesse si peringerang lo ripong Allah Ta'ala. Makanya tau mas sampajange pak dega tau suku angka tau maka kanja gerakanna tapi lesse-lesse peringerana. Maka sholat tidak dinilai dah hanya dari gerakan tapi juga dari
10 ku paringerannya. Nasabaya tu sampajange telu, na lepakang ililla nasaba lapalang, na tokang iati nasaba keyakinan, na tatongang ilan roale nasaba pangkaukang. Ia kumakanja igarakan bagus agama nana, ia rogarakange Pak Bu bisa menjadi obat. Wat dimancaji Pak Burah. Nasaba menuru ahli, ada satu buku yang saya pernah baca, Mu'jizat Gerakan Salat, yang menulis adalah Bapak Dr. Orat Songko MA. Aga nasang ia ku kata bere itawe, mengangkat kedua tangan sejajar dengan sikunya dengan lengannya, kemudian dia tekuk sedikit pergelangan, kemudian dia atur napas dengan baik, maka jari-jari jantung terbuka, tulang belikat belakang berputar 60 sampai 70 derajat, maka itu membuat pemompaan oksigen masuk ke jantung itu stabil, sehingga wat dimancaji Pak Buraposo obat asma. Nah, itu. Jadi itu nape kata bere. Kemudian wanita tidak mengangkat tangannya naik melepaskan sikunya, tapi naparapa isikuna cede napanaka limana si lempu isalangkana si bawa capak jarinna layolo nasaba makun rai makutano kunabita, maka dia gaidi makun rai ko tomas sampajang pada matoga arwanewe ya kalimat temenre, maka nabita tidak, angkatlah tanganmu sejajarkan dengan bahu. Jadi itu makun rai hadis kauli napake yedi arwanewe hadis fi'li kegayasang ucapanna nabita, maka da untuk makun raye ya ko solli rapa isikuna napanaka limanna menre supaya dena liwal yase. Ya ronewe naka isikuna, maka dai sahabae wat dinola bembe palawangan nakalepakna nabita, berarti terbuka lebar sikunya ketika dia takbir, kemudian ketika dia sujud. Yo pemakun raye dena taraka puluk kusikuna, dia hanya merapatkan begini. Ya kongka arwane mas sampajan nakoe, maka de guruta sampajan makun raye itu najama. Arwane itu miha. Itu. Kemudian iya roko agamata Pak Bu, maka dah kauna iya sampajange ang kami matobarakan. Angkana rampe alena guruta almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Rahman Ambodale, bahkan guruta Ki Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng biasa na rampe, maka dah iya tu garakan na sampajange sitongan na garakan na malaikat sampajanna tu malaikat apa nabita watuna menre ko langit pertama naruntu i malaikat engka malaikat tatomi mapamula ipancaji letu kama lino iya mi roban najama tolitatomi makasiwal lori pong Allah Ta'ala, tidak pernah ruku, tapi oko langi madue rokok tosi si rokok-rokokna mapamula ipancajinna letu kama lino rokok mi bawa masikiri masompa lori pong Allah Ta'ala. Di langit ketiga ya kopurai rokok, kemudian dia bertasbih kepada Allah sambil berdiri, kemudian ruku kembali ya tosiro najama materu gangka kamak lino mapamula ipancajinna ina tu ampai ada 7 lapis langit, ada 7 gerakan solat. Pituto oko watakalewe tu magis sakoto sujud anggota sujud, 2 lutut, 2 aje, 2 pala 5 cidi rupa. Itu simbol. Tawaf juga itu 7. Kata tu biasa na pakai tomatot tariolo yan ang kadi ang kanomoro na pitu-pitu. Nataro. Narako ote nataro ko dompet na. Nasa de indo dui. De nasalay ka dui kong kamuy Coco. Tapi ada di dalam kitab bahwa angka 7 itu adalah salah satu angka pilihan Allah. Makanya kemarin saya sempat dengarkan ceramahnya Gus Bahaudin Nur Salim tentang angka 7. Kenapa Allah memberikan tawaf itu 7 putaran, langit itu ada 7 lapis, kemudian anggota sujud itu ada 7. Itu kenapa? Itu ada rahasia, Pak. Tapi saya tidak ungkap. Nasangi matu tawe baca-baca sanroh, karena ternyata angka 7 itu adalah angka pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk 40 itu punya nilai sakral.
yaitu umur 40 makanja. Makanya Nabi Musa berpuasa itu 40 hari. Dia sembarang itu nilai 40. Makanya umur 40 maka dia Junaid al-Baghdadi ia nang katau 40 ni tang umuruna na mega mopi mas jae na jaman nya mandecengi ia tu te malabimi ko mate ne ko tuo itu ya na solangi manelena. Kemudian ia ro sampajange perlu kita paham maka ada perintah oleh kupung Allah Ta'ala, perintah pokok walaupun sebenarnya awalnya 50 na tarima nabita maka de guru takali sidendreng iya tu 50 sitongan na sampajan na sinin na nabi Pak Nabi Adam mas sampajan, Nabi Musa mas sampajan, Nabi Daud mas sampajan, Nabi Sulaiman mas sampajan, Nabi Ibrahim mas sampajan, Nabi Zakaria mas sampajan, Maryam mas sampajan. Ia mana naro sampajan nilau nabita na pasidi jumlah rakaatnya secara keseluruhan itu 50 nilau nabita. Tapi wattunna Nabi Musa nadapi nabita pole nama meraja lepangyo ko langit ke-6 lai podangyo ko Nabi Musa aga mutarima Muhammad. Apa Nabi Ibrahim makutan nama to yaitu Nabi Ibrahim mau ke langit ke-7 makutane Nabi Ibrahim aga nalekko po Allah Ta'ala maka day sampajang maka da siaga nasa 50 maka day Nabi Ibrahim ia ko najamay ummakmu Muhammad yaitu sampajangnya nalekko po Allah Ta'ala asalanga. Dari situlah ada kalimat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Si tengah pak kasiwian na tarongi. Makanya tu kotomat tahaya yaitu yasan salawat Ibrahimiyah. Padahal namo di tabaca ya rosato namo makadabami Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad assalamualaikum selesai. Karena yang wajib di situ hanya salawat dengan syahadat. Dua mi. Jadi kopurani maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Napa baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Napa ki maka assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Dita apalai tahiyatul mubarakatuh aja nata baca. Dita apalai kama shallaita ala Ibrahim aja nata baca. Yang penting maca ni masyahada, maca toni masalawa, maca ni mabere sallang, tapal ani Fatihah, maca toni pode Allahu Akbar asam pajani. Nasaba iya itu baca wajib 5. Cedela demi itu wajib ko sampajange. Nasama turus itu pandrita ye. Allahu Akbar wajib pamulang, Fatihah wajib yang kedua. Kemudian syahada wajib yang ketiga, solawat wajib yang keempat, salam ke kanan wajib yang kelima. Jadi 5 mi baca wajib. Ya kode taplai do itita aja nata bacain. Degaga surat apala sangandina Fatihah, Fatihah nata baca kedua. Ia pamulange wajib, kedua mancaji sunnah. Telepang umpui. Maka dana mau kulallahu de to apala Fatihah nata ulang. Begitu. Iya tu wajib rokoe bacana sunnah. Tokonge pole rokoe wajib bacana sunnah. Makanya yang wajib itu adalah rukunya bukan bacanya. Jadi kong kata rokok nadega na baca asa sampai jannah. Namo makrabam ni idi menipuang idi menipuang idi menipuang. Jadi mato. Yang penting aja tepala-palang nih. Meringan rabawan nih. Kong kata makna dewa sampaja ustaz sapadewa apalai bacana tasuru ni loku ya mak guru 5 miman ne na sampajang. Ya pak ya nang kata dena apalai iya 5 ewe mate bawan ni. Iya. Allahu Akbar, Fatihah, syahada, salawat, bersallang. Namu iya bersallang ya dek tonal tu. Makna bami assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya ko sampaja biasa, ya ko sampaja tomate, tambah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang membedakan. Jadi cede bawa pak. Maka na mo Fatihah de to apa la ustaz, dia nang keto masikola, na paki melo mainga loba ni mabere jama. Iya na kampak na puima kampak toni. Selesai persoalan. Itu maka gampang. Dena masuk saya tu Pak Bu. Maka dagan ni anak akar bani wakatai macuri pu imam masampaja. Para wakatai masampaja ia sampaja na jamai pu imam. Maka bani ro.
Kama gambar tu mana seimangi mania akarabani wakate masampaja sapajana jamai pu imang Allahu Akbar. Selesai. Maka gampang. Agak pide tajamai. Makanya sholat itu gampang. Magai Pak, ya sampajangi dega agak maka rajing. Nah sabab magai dia nawat dilai titip. Dia nawat ditawi jamangi. Mesti di. Maka dia nabi tak dia mulai tatong itu dah ko. Dia nak ada suruh itu atau maka dia jabawan na jolo. Dia ya ko dia mulai tatong itu dah ko. Ko dia mulai tudangi liu ko. Ya ko dia mulai liu isyarat mu pakai. Ya ko dia mulai pakai isyarat oli pui mama sampajanga ko. Kama kami tu. Nah makanya gampang. Iya kene wadingi Pak ititi makanya amang ipoda mani balak kai tak ada lono magalung ya pa masa pajaloro kadua upa tujuh ko cicang. Dia na cocok. Karena dia adalah kewajiban nafsi-nafsi. Mesti jamai. Maka dah mereka tahu Pak nasa masa pajamu kaya Pak Ustaz, tapi dia mina tentu watuna. Iya ko masih mare-pare pasiki mandari mepi asar atau masa pajaloro. Iya ko kasih urusu mondri-mondri besi. Ai maka dai guru ta iya tu urusannya puang Allah Taala murusui. Niga selesaikan urusanmu puang Allah Taala. Jadi aku mekui selesaikan urusanmu urusi agama na jolo. Jadi maka dia tahu pandrita iya mu sampajamu tu puang Allah Taala pemurusu ka urusanmu. Ya na tu nakada urusi agama aku nanya murusu ilinomu. Mega to je tau nasawe agato na je ustaz Pak Ustaz dale ai aja takorobu iya tu dale de pato jaji ni patentu. De pato jaji ni patentu. Wasa patentu jalan na tawe. Ipatentu jodona. Maka nama pena kata mak baiknya kepak sikoti itu jodona. Itu. Pura ni patentu ya tu. Rezekinya sudah ditentukan. Jadi de pernah to masumita tajang pura memang ni nagangka dale puang Allah Taala maka da sekohe. Iya na tu nak kada Sayyidina Ali dia umasela na rekodalle magai na momon roka bolaku ko nuku memang angkal lo boleh. Tule ka pakai yero. Ni upu idi ilalu. Onro to na kala lari dalle. Pasi salah tu tau masapa dalle, si batau malalu dalle. Aga bedana, iya ko palalu manu si bapa sapa manu si salah. Iya ko palalu manu pak namo pisan dala na lari to. Madari lalu tapangala ulunna tapangala songkona madara ulunna dia jampang yang pati natikangi tapi palimatandre dua natikan na poso ya ko palalu manu iyo po ko pasapa manu dia na lari ya na dia gana runtuk na sa keret mero rewan dia na puro jadi ancaji ki pasapa dalle aja tancaji palalu dalle banyak ya aja talalungi maka dia guru ta ke Jabur Rahman amodale ya kodale mulalung pedek mabelai pedek masih sakoh makanya berdoa lakukan ibadah tetap berusaha insyaallah boleh dale maka dia apa ni jadi rule maka saya Pak Ustaz mun roban mani boleh tapak aja kini sampai ja sunat duhata napa ta baca Pak dongan ulakut tu Aci Pak dongan ulakut tu ko makunrun dale dia nendrule makareso monro mani boleh dia to nagaga anak pajampangi monro jadi di mani ko boleh dia nendrule makareso dia nagaga pole dale tabaca ni Pak dongan ulakut tu subhana man halakani walam yansani minar rizki ya ko tabaca tu mapat diwat tak bali bola ta ko kanan reko dia na bawangi tapi aku dia tak apalai sabarak aja dani ulang apa nak apalai matu kalau lu nan cita ukutuh iya makanya kan ada sitongan na babu ia tu sampai ja sunat duha papalo modale tapi patan rakapa iya ko dua mi Pak Burotu Pak maka dai nabi ta sedekahnya tubuh 2 rakaat salat sunat di waktu pagi yaitu ampai 160 na letok na watakalewe na pinrangami po Allah Taala tanya hak milik hak pakai tinggal lagi buah tanya ronevita makun raya tinggal lagi hak pakai bukan hak milik mata hak pakai anita hak pakai tanya hak milik makanya aja tapalete ya mega apa makun raya Pak nakalu ina panapale komen re pada tikungan ngetamak asa makarai rita Pak Ustaz komen re matandre iya cocok ni Pak India ini ta
Yen dia arak si polo matan ringan na malabalin ro na lonjo mukanya mompak bulu matana malibu matana. Pakera. Yo pwede ingat penyalin ro cek dek. Dia nasi kanangang pilih ma ponco. Sada cimah. Bulu mata manipi nilai komen re mata na pada sampak bor motor tasih. Maka leleang. Tebahangi. Dia tu kan tersinggung. Alhamdulillah. Ya kau ketersinggung watungkah. Bahaya itu Pak Bu. Kenapa Allah melaknat orang yang merubah ciptaan Allah? Karena dia tidak mensyukuri pemberian Allah. Dia dah syukur okay, Pak. Pada ko otona bali boleh inrang. Lo mapin rek boting oto Fortuner. Napa tatolai ka cespio motor mio. Macai pun nana. Mako mati itu, ko mati matu, ko niki buru jemu ni, mana ko matamu na din ako tuwe sa balik ko. Dari sinilah kenapa yang mencabu alis, rumah yang ditempati, suaminya tama mana garisi. Makanya ini bapak-bapak ekong kabaineta to 5 peletean ning, ya ko pura ni ta cara main na cia mangkali ngabaca, pura ta ngajari na cia mangkali ngabaca, solusi terbaik ganti. Daripada na pandasarasay. Simpel toh, kau tulai. Kemudian, ia tu ampai agama Pak. Tanda kesyukuran asapaja sunat duhaki. Don raka tapi aja tata ajangnya leta ilomu iya dan leta nasabak pasidaka nami watak kalewe. Dia penadapi. Ia miko patan rakang, maka dani nabita siapa yang sholat 4 rakaat istiqomah di waktu pagi, maka dia tidak akan miskin hingga dia meninggal. Cuma beda je tu tahu kasih sisi batau peri. Yai di oko ajo Pak dega tahu kasih tahu peri mi maika. Kiasa tahu kasih melo iman re na degaga. Ya sange tahu peri angka motorok na memang oto, ya tu maika. Ia na tutu 5 buah surat keterangan kurang mampu penuh kantor desa. Itu mereka. Si salah. Ini apa ada? Ini adalah saperi Pak maja. Nasabak 2 lasa na puba maceceng si ba mangoa. Ia tu lasa na puba maceceng si ba mangoa bicara gimana? Ia 2 ewe si salato. Ia sangi maceceng mengisata cede, ya na tutuli lete pala na. Mak beli bola, tuli lete. Maiga ko wajo maiga. Make benra misaliwan na pala na napelok pit pala na lena. Sana polo pala na napacho kasi ko siwali na. Itu. Ya tiasa tau maceceng mengisata cede. Ya sange mangwa langsung nangangkui darat na tawe anun na neneku nala ya na tu jadi 2 sifat tu majaman dito kagak kue nega tahu malah sati manang ya tu Pak padahal dero ni sangi maka daya rotanai pitu susul layawa ipesangi matu pesangi jadi itu ampai Sayyidina Ali waktu na ye sadar karomana teluk barisi karomana nala tawe tapi yero karomana Sayyidina Ali tanya waktu karomana buah mak buah teluk barisi na ite naso karoma aku metu ya Pak yero sabah biasa daun nami palapa karomena palapa nalai pala pada tomato riolo de na tari pala darana na tarobami bunga-bunga iya makoko apa namo pantok letek to. Makanya naite boy mak buat tongang tapi ya robali darah na to 5 kada di anuku to ha anuku nasak maka raja wana sisan nama buah le pura ko Sayyidina Ali melo go balu ibu anar nasaba ko coco elina nasa siya yung balukang nasa 30 dirham si tunro maka Sayyidina Ali wali 50 dirham yang penting mo 5 na nga tapi si disarana sanga nga lo bolaku cican na mo bawa nasa gaji ni pura na tori au maka aju maka lampe na panesa din ule makade to 5 kali cua mina pa bumo pa hasab bayang matana
maka dari Sayyidina Ali ko sida pena nappa itu buah na mesa ya mato ko surimonri na moto na lolotanane pesang ito ko na gapuang ina sangala di darap napay mainga kami itu tahu mako tu pak ipangajari camang kali nggak baca nasa de anu ko to ha dia tu maiga makanya mudah-mudahan dia tu gagok kue pak iya tu tahu magala mako tu pak iya tu selesai tahu tu lilolo tace de makai ka mako ko pak magai dena me ganna dena sadari ro maka dena ganna 2 meter non roi matu ko mate dena ganna 2 meter 1,5 kali 40 tonroi lemak napa ya cipirat topi na isorong ternyata patarata tonroi lemak ki aga melo selesai apa angka tu dosa ya pamanarang idi lolongang imanana kega anu yesae tanah yesae ya kuidi malai tanana tawe na mosi di meter atau si jakka na panonroi anak tamak bangung atau nonroi anak tamak tanah tanang nakatuwi anak ta sininna selena idi manang icallah tawe malai asele na anata tapi idi lologang ipacalan acila kapaya punai ini penting hati-hati ke pak nah itu ampai sampajangnya na pak guru ki mancaji orang bertakwa kika yasang yaitu sampajang mangaribi ya kotuoi lampui sian rakata jamah kotuoi lampui sian rakam telu ya ko mate lampui ha telu mato matan na 2 na kada to na pita ha makadaki dena tarima ipo Allah taala ko dena telu ya kuya tu ipake pak dalam kehidupan madecing anggota dewan deto ka anggota dewan melo matanda tangan mesti kekuatin air sabak dega cau nyamang itu pajabai pak wat di masjid tam surga ye di ustaz se maka watang siaga ustaz ko wajo ha madatu to siaga anggota dewan cedem makanya komelo itama surga anggota dewan ngi na sabak cedem jumlana masjid tam dena antri yo pui di ustaz se namo tama surga antri toki pak megai apalagi ko pak bupati jadi dinami dena antri Ji kometa masuruga masija tapi si balikan na kometa marana ka masija to pak langsung ijalok kahe itu jadi ustaz se ko tometa manaraka matengah-tengah to pak mega boy pak angkat tutus tas ta manaraka kega ale na mapangiwan na dena sewada katutus tas pak dena sewada sale ustaz se nasa ustaz bidah dena melo sewada kusuruntu bahaya to ya tu jamaah na tama suruga gili ni mite wih mana ka pak ustaz ko neraka ambi ko ketustas nasa pampagiwangi je watu tapole macarame kadaon roni oko tu idi itu makanya menyama tu pak idi jamaah na mo matin roki kato talolonga iya di ustaz se makawata nape melo jokai paresa meman ni pak mega to ustaz pak gara-gara ampelo na joka mega nape talipongin na sakendra siaga tapayero ini bahaya aja lalu pak bu ya kong kana ta mancaji ma mancaji ustaz saja lalu pak mega makoko apa agama diperjualbelikan tak selalu saya saja ini belum tentu selamat belum tentu pada langka kaidah na lenga gorutta kalau ko macarama nak nang kagaga na lekote jangan buka masukkan di satu tempat butuh pun apa musurote buka rako sehingga kau tidak tahu berapa jumlahnya pak kapa muitai na talipogi kote pasti maperingarang balisi kada seko tokor iko macarama ko tulia maniro seko iya aja tak ada ustaz bawa namopu imang makanya pariampalo idie kong katalengi ko lema baca doang aja ni lokon na pitaro kiase na tole di 10 sak buburu ilepi melodo pu imang enggak deu pak guru saleh pu imang ya nang ka 10 misa buna sidakang de na pariampal lo kasi na tole ilodong epuang taruinan repi bulani maka seke po de 10 misa buna milo dong iya mako memang jadi pabu makura syukuruki
mapabotingi malaki caya mayaki eletong si poloso nalinga tawe si eso malinga tawe tau mapadisyo ko balibolata tatenre mana sena de na mainga si di juta pari mariawi waja mapanre tamaki yoli ni guruna yalengi ampalo 250 sabu talu taung ina pengajian ta reke ni gare 360 hari dalam 1 tahun berarti lebih sisa butau lebih sisa buasona na pak guru anak tetawe siaga talengi 350 sabu bagi 1000 tanah 75 rupiah maga dita syukuruki makanya kau temai ya nak tak lengi motor apa ustaz itu pari kong katau mate madari kaya magi je na kasoro papisau ni ro kasoro saprimbe si baranja matingka na de na pake pu imaya tu karosoro itu makompan ilulung lagi sanga lo bolana pu imang na pataru mi menre rakenge engkato imam maca pak na balu ipi amang pak biasa runtu imam mesa kasoro kade magi pu imang nasa kasoro tomate pastas de to ni pake balu ipi amang na de na pake nasa primbe na pake pu imang na pata bawa soro kasoro kau-kawang kampuna ne meto na pake pak mega to pata patau salah pahaji angka keluarga na mate na leni waju si pasa pu imang wajun na tau matewe na lengi tau mate macomo iman na madoko peko ni majasa tadi limana melomi ko na pake yero waju jue pu iman na kepalang makanya aja na waju aju talengi aja na pakeang tapariam pelokang idi na patoki ini wakafnya almarhum atau almarhumah mohon dibalikan 1 setel pakaian sholat pakubaniro aja na ni di meliangi pangkat tu pu iman na poji mak baju pink ya na na dali na pamali itu tapi dia tu nak koi mata ko de iya aja kama baju bolo talengi na cecai iya ko alena na mali manasani na pake mas sampajang makaraga ko ni na liangi alena to ti pape mato ani ana urusata itu penting na sabaya ko pakai talengi dia na pakai saya pernah ceramah di Kolaka Utara bola ima wonroy si di 5.000 songkok bolong nasa itaki songkok pa ustaz sangka mati masih 7 dah gimana minggal ada je lolo baki lolo jasa nasa nganu tau mati mana tu pa ustaz tak kumadi tak pakai nasa na nomor apa mi songkok ustaz nanti kagak nasa takutannya tau mati anak dia si 7 songkok nah maga ni ko makiro dina kepalang mubasir mi pak berita tapahangi tapi dia tu nak kok di maka taruba yero apa dia tu na mungkin na podangi pu imam ya na tande ustaz se podangi makitu maka lelang pak dia tu na pawi pu imam na terima bam itu dia tu nak kadena je itu ni pake mesti kita yang paham itu oh ni kasi mak berasa anjir rate-rate na turungi pusat makatoni ruk katawe tolia meniro na tajang aming me pak memi manre ya tia ko yoli kalau membaca doa pak dia ubace ko dia kaki punana bola ya ko masule ka kana pertama mak bisa pan dia ubace kon kan imasu na samag ni pak ustaz kada dia pakat malampe-lampe tu sading dia na malampe dia ubace apa aja kam mamilau doang dia ni risak kada kami lawangi baca doa salama na salama aga syukuru kama ko mali motor atau motor macinai na sepeda jilawa ko dia na cocok tu paui maka aga pada ko baca doa tomate pak maka tu kato na sama pamuli macam pak ustaz gang kama belai aga bisa gang itu mate gitu kada masalah pak ya jadi mesti dipahami tu dia na sembarang pak mi kamu pa mi metoje masalah ko gamay pak yan ada ini palempu ya romawan rasaki man rasaki makanya saya wasiatkan mapamulai sampajangnya melo ipade cengi pak mega tahu nasa yang penting selesai wi kamato na lolong pak ya ko makadami yang penting selesai palai ko makadai tajang ngak cinampa wasampa jauh cinampa tong Allahu akbar deka merung
Madari lalo nasa telu gaji ro apa bawan nah. Dia nalai ripa. Aja, yaitu ampai makanya kau tolong mak berjamaah karena bisa dihisap berjamaah. Makanya kau tolong mak berjamaah, mega kisi peringerang, mega ki. Cuma memang tu berjamaah yang kata masalah. Pak angka matu tu pak berjamaah tamaranaka, kega, yaitu makai rukah. Kaya sama rukah, Allah, wah. Angka tu tahu makau tu pak masa paja, weh rukah pagah. Weh, itu sawis, tidak boleh dalam agama. Dia nawadi, kalau biasa apa uruntuk makai bela, mak baca Fatihah ini mang terima keropi. Allahu Akbar. Allah, paganggu memang tu. Namanya ni lah tu Fatihah nanti nade pernah selesai kata derek nalena. Podangnya rumah dah aku podak banir taja nana lah masih gi. Kau nak bola nah. Maka watang. Pak iya rumi maturo pak ko pure matareka je tahu nak kada ya nade nasi sambuto ngangiya tu pajeban aja nama sampaja. Ya ko iya na romelo ipake mawatang na sebab madari metoji marat jisi sambu. Mar Allah. Asra gaji rona unia keluar madari. Iko tahu dia meto nama kanja memang anu napa de. Nyana tu ampai sampajangnya dia buat di maka dia buru-buru. Ipa tenangnya lewe. Mega apa je tahu pak na la sampingan mi. Magai melo mas sampaja mak bisoring si mak bisa berak. Napa napa tada ko kompor napa tuoi. Na sama kanja matu pura ko mas sampaja redetoni. Angka mako. Matagangi masampaja na baca pateh latu pateh nasa ya kolam ya kuni wala pangupu ya makunan reko makamiro na di mato salah nya mega micao mega kena karutama makun rai mawatang sabaya romelo nasa jaji mana jam-jamang di na jaji di masalah itu sih di. Makanya memang kita harus tenang ketika sholat. Ya kalau ini masih menyama pak bu, mabere jama, macuri imangi. Kemudian yang kedua, rona angkat tu tahu pak memang pak bere jama dibangkitkan di dalam api neraka kega. Tahu medangi imangi, nek dai imangi rokok, nek dai imangi suju, nek dai imangi tokong. Yaitu ampai ku imam matoya, lapak yeri di imam macocoy. Kuna kan ni remati aja tapas samangi Allahu Akbar maka deta maka de pura pi maka deta kada Allahu Akbar. Apa madari lololo Allah latu ni tayawa. Angkanya lena Allah akan ditetat to kau pirulu na pu ibaya. Magi nalayolongi na orang yang mendahului imam ukpi narakai patokong jadi tapas salama imam muta aja tapalayolo yang usahakan ini di layolo. Maki itu yo pokok imam cepat memang mau tapi engkau tu je pahapa engkau pura runtuk tapi mudah-mudahan ada tu kau wajo. Na podanga na saya pa ustaz guru ta pole sengka wacuri kaaga na saya ria pa ustaz denangkah megan ustaz pasale tapi dia tappa. Amage nasa denang kana da imang rokok. Dia tu nang kena dak toko tu dulu yolo napai babi imang kita peroko nak maka memang ina senang ka hadis na baca guru tak kada nigi la yolongi imange ya tu la yolongi imange ta masuruga maka jatuh dak aku cocok ni pak cocok hadis tah tapi salon rongi ya tu masuk na nigi tau medang imang yang kau masigi ya tu tawat di medda imange ta masuruga tanya medda la sempajang. Tu ampai pak aku masih beraka lopo termasuk tu pahala na pak bangi luar biasa. Ia tu ropo ko masih dalam hadis Nabi satu sampai yang kita ambil di masjid itu adalah maharnya satu bidadari di surga. Sidih. Tapi itu pasari masih pagaji dia bisa kadang kagak lolongan. Itu ya mi gratis ya. Ya ko ikhlasmu insyaallah keberakahan. Iya. Mawata tu pak bangi pak 5 tahun iba de gatolai wajib alaikumul jannah nasa nabi tawaji ta masuruga. 5 waktu ba de gatolai na takok mate ya tu wenni isa surugai. De nak kada kalimai memimpin salat na mate ta masuruga de pak bangi ni.
tani guru takak magi na pak bangi na janji ta masuruga na manassaroy maka dak bami maka de guru taya si memang ipak bangi apa de tu ga pak bater lamba angka ga pak bapu rapi batai nangka dega ya ko pu imam dari me pikama tai nangka lolo karalu ima pak mandari ke jili-jili tai mbak pak dua telu masigi pak memang maka kutu iman nah wih kutuna ya mi ko ramalangi na rajing ya ko sampai jali mau waktu dia nang kanuba de tono ko ayo ko ka kampung kalau kampung runtuh pak de meto gaga padoro nak wonro ye lepan no lepai bosilopoi iman nang baca di dina alina to bang alina to kama alina to manca jima iya ko lalang yona lepa nga masam pa jam mangaribi alina bakasi alina kama alina to ima napa jadi diku tato kong komondrina napa gili nasa supu pakumpay na taswiyata supu piminta mamisal makarakati ko ilala ganun palampu na jadi dikumi aja na mo baca ya tu nasipa dua mi gilis siya nasa supu pakumpay kami yung palampuri na jadi dikumi komondri mo ang alo yolo bawan no jadi madam itu tuh jadi memang Pak agak berat itu tapi syukur nang kamu lisari masigi kene de na gagal lisari masigi makoro madoso siwanu itu bahayanya kalau sholat masjid dikosongkan aja kato masigi biasa Pak uruntu tapi paja ni makoko anu le mate ni ro pagawe sarakna ro magen hukumi bola anak bang nah sambung yang pelilok ko manaray Pak nasa na molo ka dito ka tahu kak jago pa iya kak je tahu bana dia tak buka tangai lo suruh dia tak buka lo getih jati tak buka mak kita kak macam ni nale dia cengang kata dia nak baju lalo anak muda boleh matin ro kebelah rondangnya nasa tapi kau Pak kak je tahu bang lala ni kak tamas sempajan ni kata nasa yo komimbola na bang ateruni materu nama de no kasih makanya wahayala ada makokai apa iya masigi pak makaraji itu ampai imangi pegawai sarai jama-jama mati mematoh apa mati pinapang katolay jama-jama mati itu ita ni gare ko to maka imang ura jipaga pak mati pinapang kapatolay no ko kapala desa pak de panapaja de mega mesel lai pandre lalu iti ko pemilihan ide panapaja mapasin na tanya na todo ya makaraji nasabak magay agama may urus ka ihlasa pokokna tapi memang okolino de napita tapi ko pesori monri okolino wadi daraja minapakarang po Allah taala tapi ya ko ihlas mo ite murus agama na po Allah taala insyaallah mabaraka itu aja tamaselang ya ko tanya okwidi nonri ade cengan nalino wijawijat tamatu napasalama wijawijat tamatu mita decen makay ka tahu Pak pasari-sari masigi mindo ambona anak naman ci gubernur anak naman ci bupati magay baraka na tomaton angka taja tercapai itu maka ada bolana po ngalata lipacing itu luar biasa itu sampai Pak Megameto itu Pak Megameto makomitiwita jadi pengurus masigi karena saya pengurus masjid makomimeto ya nade na tomataru-taru si babanta-banta ai yana cocok Pak Komi yang kalinga mana bacaan teh jangan iya nah semana kor warna na pacik na masigi maja mana warna wih ya kami yang kalinga mana warna palangi masigi maka melo putih kamelo bolo mana ka masigi mecek bolo gitu maka katoni meteri lampu-lampu mak disco kada de meta mate makilo ku ilalang maka garupana Pak makanya ko bicara taulino me yang kalinga de gaga malingi yana tu ampai Pak Lukmanul Hakim purana podang anakna maka dia kongka aga-aga mujama pasti na pasalang katok pasalay de na yamanan na te sapaka namo deceng magay mego nasa mitay malay unta pa na suroy anak na si Tinro na rinring si sana na rinring untay anak na rukay lalo ko si di kampo maka de te tau pabodo na nyo mata ni Enrique malalam matoy kamatiro untay Enrique bahawan no sangi de ng puro podang anak na kada salay na ko tumalala to menre kasi nauntana na dapi si di kampung lay podang ko masyarakat la tau pagalam muna nyawana de manana namitek untay makatana ro mana kana kaduay
Surah nana nama karmatan ala ada ina iko na peno nama ringar-ringar iko na rendring sanandapi si de kampung na salah to mato palemuna nyawana na palalang anak na palena ya situdang itu na saya na peno na iko menre si sanandapi si de kampung na kadeta la na padorakan na palalang ambo na palena makanya nyawana situdang salah si asa de to menre salai menre dua ki salah salang iya menre salah toy iko menre salatoi pakui lau mua laju na lempak ya untai napa inoloi si dia kampung maka dami minta ko ketutau jangan melo lalu maka tu pak dia nang kana manyama pak pinadina tetu tetang ka masalah iya na tu nakara guruta kali sidendre ya ko DC mau pajokka nang katantangan na paterui na sebab mage engkau akan diangkat derajatmu oleh Allah ya pia kong ka DC mu jaman adega katantangan na salai bawan maka mo katawa di jam itu gagah itu pesan nagurutta. Jadi di situ motivasin nagurutta. Ya memang komiti pak ya nang kagaga jama tetap mereka bicara nah. Yaitu ampai ko pangurus masigi aja tapasui. Ya ko selesai jabatan na tambah bawa ni pangurus patama mani pangurus na mo paboto ko patama mana tu ya. Karena ke patama paboto ya pak ustaz manyama paboto ya pak mega anggotana ya ko kerja bakti teh cinampa nasi pulung. Iya. Yo pokoknya sage mi sarjana alam gaib to 5 raduse mi mako dia gas na jama. Iya, maka raji pak, ya akor masih gesa de bolero pakor. Pokoknya maka de tau jadi kena tama sige dak patah mamui, magai maiga ona. Aku macor ki matu dia to meliawo. Gitu. Entah engka ya tu kau engka tama pak, dia nama digaga. Wah ya tu ketantangannya mako kwa maka raji. Melo yo li te tama masige maka raji pak. Ini tania tapak dia memetona lo. Pak mega tahu pak namo macawe polok ko masigi ya tu ya ampai makada aja na nama tandrela ada manare latu balik kampung nang kalinga tahu nang kakiwana manare de nang kanalo masigi ya sangi hidayah tu pak rejina aja na to mabela tukang masigi pak mega dia na sampajang oh tu tukang masigi kami mak betele bambati te yawa kalau pak jama manara na putar bami tu palu-paloi mangolo saliwa na pemakasan rematole yase masigi non rima jam. Tapi yang kapa malada pak bule tomate na ule tomate ta masige na pamasu macurita pura masam paja te tami pe mamale tomate malada piet tapi engkau pa yase na pagawai sara mapangiwango kilala masige nene na dosa ya tu pak angkato tu pagawai sara pak Korea Utara Korea Selatan Cidi Monrokor ya kami si depe kanya di pagawai sara aku ki monrihe idi tole imangi ya pintu aja talacai rusak kai jene na imangi ke kami nola masuk eloki ko matang-tangi lo monri makanya kaya sa pintu darurat itu pintunya imam ya rotola tama pura kama pita tatamu ko pura doa bersama kembali masuk supaya mage okoni rumah sampaja sunnah komeki si runtuk nabi te sebelum mati itu barakan ini pagawai sara ko ki monri ini tolai kolese bacana tapat tujui tapi ye di mancaji imangi tapahangi maka daya ko tau dega aga makanja bacana koro aja ji mulai surah matandre welese kede dega 47 yo pokok kudu Allahu mamba na pala manang itu iya tapi mega toje tahu baki tanga ko surah pendek ya toru na puji malampi akimi salat boh na puji sanan lese dega 47 makanya diimangi ko dia tu lepat taru rokok bawan iya karena begitu kaidahnya atau diganti dengan surah yang lain mereka ke pangkam itu tuh nang karena tak pengalah makanya ganti yang lain makom itu pak bu tapi engkau tahu itu tahu makanya dari kak makdei di mangi ongko tanah tak baca pangkam itu tuh tahu pak ya tahu aku ya tak bawa duha kata nasawa imangan bawa duha tu matu iya menyama ko ongko ibaca dia nato sila dapat 7 paringerang yang manipakan jaki apa angka sahabat pak mancajimang 5 tahun mancajima tulikulu Allahu na baca lai parote soko jamaana aga nasa ngaja mo macio ko ciako nabi ta suroka ya ko mucacaka la mulapor ko nabita ya ko nabita maka na pajelo papisawi ilapor ko nabita maka de rotaka ya Rasulullah to 5 mancajima kasi makanya saja cuma kulu Allahu le minamba maka nabita tulikulu Allahu na baca na sekulu Allahu ya Rasulullah isoro molli ni tanai maka dah tulikul Allahu juga rek membaca masam pajak ko nasa memang ya Rasulullah makin nabi tamaga memang nasa iya pa yasa di namanya masam pajak ko ya Rasulullah ko baca kul Allahu
tapamah kadena bitta gara-gara papujimo kukulu Allahu iya tumatu musibah watama suruga napanya nagan rusuk madari ini akatan lu na baca jadi kagak tapi pakis mi ko na bitta ya iya kong katau pa ongko na baca taruh nih ya lena tu tambah ko ya tomi tata daripada talal yang dia kepat tujuh kan makiro sini na tama-tapa na po Allah subhanahu wa ta'ala kadir wa tati 10 ni iya sampajangi maka dakau na ajalalo tasalaibi usahakan ita jamai na sabak magay ya kung kamo tajama na manasang kaya pangulongan pak man rasa kito ko dita jamai manasa salata yana tu nak kada miftahu kul hay pak buka na sini na decenge as-salatu miftahu yaitu sampajangi pak buka na suruga goncina suruga jadi usahakan ngidi pas sampajangi manasa tong kagoncingi bawa tapi ya kung kagonci ta bawa usahakan kung kato bola ta ku suruga kega ya tahu angkai bola na ku suruga salah satunya adalah orang yang membangun masjid as-sidak kaki pinggato to taneka maga hukum na Pak Ustaz kung katau raji masumbat tapi dia na sampajang Kapa jamaah aku pule penrang masuk boy magala masuk Pak Ustaz tapi dia kana sampajang daku tetang kabolana ku suruga Pak Nabi ta makana mambana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah nigi tau bangun masjid okulino karena Allah lai bangungan ngi istana kulalana suruga na sanamu dia na sampajang aku namo de mina tama iya kan makana dia na karena Nabi tatame suruga makarami ibangungan ibola ya kau dia mau sampainya sabar aku ke bola mu ilala tapi dia mentama makanya asampajangi tasidaka ya kau lalu cilengangi tali seri namo dua sabumi nama kitu aja mo je na mega di dua sabuna ya kau meki mas sempo dale tamega gae tapi aja na yero menjadi pokok pamasena pa pong Allah taala pak mega toto tau 10 sabu 100 sabu matu na lenga pong Allah taala ku masuka dina korong ya, walaupun berharap sebenarnya dia ada masalah karena itu adalah doa. Nah, sebab memang manjabil hasanati palu asra amsalihha. Yeling pong Allah taala cidi na lengi 10. Kama kami itu. Tapi de makai garupana pa angka kesehatan, angka penyamang, angka salamata mega. Ternyata maka dadui bawa mancajidale de kami pak kumeki rekengi. Maka datau kasiasi kak, dia tak kasiasi, tareki ni gare. Siaga angkat dan do cilita napa tabalu. Kung kataw makada minggu mali do cili ku siwali 300 juta. Napa ilaga ingat tama pamulo ko yase laga aku letuk ku yawa. Maka daw balu 300 juta ye. Matata siya meta balukang. Rewa ni gare matu mala kalkulator. Takapesa isiko pa juta rape mi balu. Tapas sa itat denolo na ko. Taw sogi ki sitongan napa igan napa pedale. De mini sukuru kiero. Pak makometite pak tuliem itu cede na ita. Macam mingi melengi mana tapanan kejarawana cedek tulir ke jarawa aku tulir macika cedek na ita de metoje madari metode matai mako teologi metalo ma bereja mana sia to mulia kami tu bainena pu ima de na kanal masigi tolita weto patu na ita aja betongan na yo kuyuli kyo kalau decenge usahakan tapi saya yakin di wajo ini luar biasa Pak makomuka pangegan Pak bereja mak ko mas sampai jam magharibi tayo eto Pak ya tonje vita mega masigi Pak ya mi mega lo masigi tulis sapa eliri maco manang tapi engkau Pak burapat dilaka si bapak burapat diutu pesan nagurutta saya pernah dapat itu iya ko mas sampaja sunnah subuh ko mu baca mui alam nasrah pada rakaat pertama alam tarakai pada rakaat kedua dia akan nak ko dilaka berakat dia itu nak ko diutu sampai sunat subuh ya cuma komeki makanja talamanangi baca alam nasra baca ko rakaat kedua alam tarakai wad dito ko rakaat pertama nak tali alam nasra napali ila pi quraisin rakaat kedua kemudian wad dito kuliah yual kafirun rakaat pertama kul wallahu ahad akatalu rakaat kedua talamanang ngir magai ya ko alam nasrah napa dibaca li ila fi quraisin maka tidak ada musuhnya orang itu yang bisa mencelakai ya kong katau melo solangi ki melo padirekiati utamanya pejabat ya mau tetap pakai insyaallah maka dari Imam Al-Ghazali tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya itu pakai salama ya gaya pengupu alam nasrah rakaat pertama
liila pi Quraisyin rakaat kedua. Ya komeki masjidak kepada ulawa pada raja nalino kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama kacica kul wallahu ahad akatalu rakaat kedua. Maka dia nabita pada ko masjidak kai ulawa pada raja nalino. Apalan itu. Ya ko alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua, yaitu tahu agana lolongang. Maka dia nabita berkahnya dia akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kata pandrita makada dia mati itu ko dia nadapi mangaribi dia mati. Angka maka dia guruta hikmahnya itu obat untuk tulang. Dia nakan naik tepat dilekak, dia tu nakan naik pat diutuh. Pak Matan Ratu pas sampai jam 4 dilekak ya Pak. Pak bahaya tu sampai jangan nang kata rokok dia na lampu lekak na, ia tu tahu Pak ipatokong kilalan na neraka, nasa nabita diganti kepalanya. Itu nanti asa pangah kami nang makalasi. Keka tahu dia na lampu lekak na ko rokoi, dia na lampu lekak na ko sujud kecuali tahu mapat dilekak. Memang dia na marigaga. Makanya ini magala ay tapalam pu ilakat ta. Maka dia tu nabi ta korokoi ya ku ipatada ni kacay lolowe dia na tak bolo. Itu lurus. Ya makiro itu kanjana. Ya mitu makun raye mariawe ce de uluna na utuna. Ya di arwanewe si lempu. Rokok tapi mega tahu Pak uruntu masampaja dia na rokok makalicuami. Maliwa ngaje na loko kacikacina. Desa kadakin rimala pendapat ya. Yana rupa ngolongangi mamagi-magi na Pak barakai po Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Wa danal jannata daras salam tabarak Rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kena. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.